Kada je u pitanju rasprava o kulinarskim dostignućima u svijetu ili još važnije hrani koju svi vole, picu ćete pronaći na samom vrhu liste. Tako je i ekipa kulinarske emisije Prijedlog za nedeljni ručak, tragajući za najboljom picom u gradu, došla u kafe pizzeriju Venecija koja uspješno posluje 27 godina, čime se može pohvaliti mali broj ugostitelja. U prelijepom i moderno uređenom ambijentu koji se nalazi na Palama, ulici Svetosavska 7, može se smjestiti oko 100 gostiju, a osim poslovnih i porodičnih okupljanja, u kafe pizzeriji Venecija možete organizovati proslave važnih datuma. Poštovani gledaoci, u novom izdanju emisije Prijedlog za nedeljni ručak u programu Radio televizije Istočno Sarajevo nalazimo se u kafe pizzeriji Venecija na Palama. Naš večerašnji domaćin je glavni kuvarica, zapravo ja ću tako reći, Snežana Klisara. Snežana, ovoga puta šta pravimo? Evo, mi smo se dogovorili da to budu dva specijaliteta. Pa jeste, ovaj put pravimo dvije velike pice, to je pizza kuće, pizza Venecija i pravit ćemo picu Quattro Stagioni, 4-godišnja doba. Sa čime ćemo krenuti? Krenut ćemo sa našom pizzom Venecija. Može, naravno. Šta nam je za vaše glavno jelo, za vašu glavnu picu potrebno? Pa potrebno je prije svega, znači krećemo od tijesta. Poslije toga pravimo kao klasičnu kapričozu s tim što dodajemo suvi vrat i dodajemo jaje. Kada je tijesto u pitanju, koliko vremena treba da odstoji? Nekako je, ako se ne varam, to nešto što je najpotrebnije, da je najbolje za picu. Pa jeste, tijesto mora uvijek znači da je odgovarajuće, da bi naravno pizza bila i boljeg izgleda i bolje kvaliteta. Pa šta ja znam, kada su ovako toplija vrijeme i bolje vrijeme, onda ono dosta brže nadolazi, mada u zimskom periodu malo duže, ali taj proces bude završen otprilike u roku sat vremena. Evo, mi smo nekako odlučili da ovoga puta bude laganije jelo za naše sve domaćice. Pa, Venecija je pizza koja ima znači više sastojaka u sebi, nije klasična kapričoza, neko voli. 4-godišnja doba ide više namirnica, jest sastojaka na nju, to ćete imati prilike da vidite. I koliko je vremena potrebno za vaš specijalitet, zapravo za picu Venecija da se napravi, do onog nekog finalnog dijela degustacije? Pa, šta znam, da treba par minuta da se napravi, par da se ispeče, pa sigurno za jednu veliku treba 15 minuta. Sve zavisi od tijesta, od koliko još posla imamo mimo toga, da li je gužva, da li nije, ali uglavnom za picu samu koja ide, znači treba sigurno jedno 10-15 minuta. I šta je sve potrebno od sastojaka za tu picu? Naravno mimo tijesta što je osnova. Vidjeli ste, ide znači pelat, ide šunka, idu gljive. Ostavljamo prostor znači za jaje. I naravno ide suvi vrat. Na koliko stepeni se peče pizza i koliko vremena? 330 i peče se negdje oko 7-8 minuta. Možda nekad i prije, ali otprilike to je to. Evo, osim ove dvije pice koje ćete nam napraviti danas, koje su još to pice na vašem meniju koje pravite? Pa imamo kapričozu klasičnu, imamo 4 vrste sira, imamo margaritu, imamo mađarcu, pikantnu, malo ljutu picu, imamo pirošku, calzonu.
I imamo naravno sandvič. Evo, krenuli smo sa drugom Jeste, picom. ovo je pizza Venecija, znači pizza kuće. A ovo sada što pravimo je quattro stagioni. Nekako na našem podneblju obično su capricciosa i margarita pice koje se najviše Najviše jedu, ali evo vi zastupljene. ste prepoznatljivi po picama, ne samo na Palama i ne samo u kompletnom gradu Istočnom Sarajevu, nego i šire to da znate, a ja sam sigurna da znate i svi koji dođu i posjete Pale, ja vjerujem da dođu kod vas ovdje u pizzeriju jer ste Pa jes, imamo prepoznatljivi po tome. dosta stalnih mušterija, imamo do duše i novih mušterija koji su tu, mislim, iz inostranstva, stranci koji dolaze, često nas posjećuju, imamo isto dosta preporuka kada dođu na Jahorvu, dođu kod nas. Pošto ćemo praviti ovu, ova je quattro stagione. Ona se pravi malo na jedan drugačiji način, znači ne stavlja se šunka, ide odmah sir. Iako nije pečeno, već mirši. Imaćemo priliku da degustiramo kad sve završimo. Kažu u Veneciji da ste pizza majstor. Koliko se bavite ovim poslom? Pa dobro, ovaj posao sam počela da radim sa nekih 19,5 godina, ali nisam bila stalno u tom poslu. Mada zadnjih možda jedno 7-8 godina sam konstantno. Pa dobro, malo on tu uveličavaju, radne kolege su isto dobri, imamo dobru ekipu i vrhunski su radnici. To možda Da malo... pice nisu dobre, svakako Naravno. ne bi ni bilo toliko posjećeno, Naravno. tako da nemojte biti skromni. Na ovu picu, znači, ide isto kao na našu Veneciju, ide jaje, ide vrat i sada pravimo 4-godišnja dobra. Znači, stavljamo 4 različita sastojka. Da bi vizuelno bilo kao 4-godišnja dobra, doba. naravno. I peče se na isto stepeni kao i sve ostale pice, jel tako? Te neke finese kada su u pitanju ove dvije vrste pice nećemo otkrivati. To je nekako vaš kućni recept, da tako kažem. Pa, tako nekako. Obzirom da je specijalitet i sada ide to u pećnicu. Naravno. Rekli se na To bi bilo to. 330 stepeni, nekih 7-8 minuta, jel Pa tako? da, otprilike. Evo, meni je recimo malo pala temperatura, ali nema veze, 7-8 minuta, to je otprilike to. Ba 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 ba
Dragi naši, došlo je vrijeme da degustiramo specijalitet, to su pizza Venecija i 4-godišnja doba po našem, nekako da je lakše. Evo, da probamo. Možete i vi. Može. I zaista jeste najbolje onako kako kažete. Hvala vam puno što ste nas ugostili. Ja sam sigurna da se mi vidimo i nekom drugom prilikom i želim vam mnogo sreće u daljem radu i da ostanete najbolji. Hvala lijepo, dođite u kafe pizzeriju Veneciju. Prijatno. Živjeli? Živjeli.